Poštovani gledaoci, dobrodošli na RTS. I u ovoj specijalnoj emisiji bavimo se okolnostima ubistva Olivera Ivanovića. Šta je prethodilo tom zločinu, da li je mogao da bude sprečen i kakve bi posledice mogao da izazove. Da podsjetimo, Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, ubijen je rano jutros na ulazu u prostorije stranke. Gosti večerašnje emisije su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dobroveče, hvala vam što ste došli. Dalibor Jeftić, ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi. Hvala i vama što ste večeras došli u našu emisiju. Pre nego što započnemo razgovor, idemo u Kosovsku Mitrovicu. Tamo ispred sedišta stranke je Andrija Igić. Andrija, reci nam na početku šta su pokazali rezultati obdukcije na telu Olivera Ivanovića. Obdukcijom je utvrđeno da je Oliver Ivanović ubijen sa 6 metaka kalibra 9 mm iz pištolja marke Beretta. Uočene su 4 izlazne rane, a 2 metka su ostala u telu. Povrede su u predelu gornjeg dela grudnog koša. Pucano mu je sa leđa, od prvog metka je pao, ostali su ga pogodili dok je padao. Napad izvršen jutros kada je Ivanović dolazio na posao. Napadač je pobjegao sa lica mesta. Policija je pronašla i zaplanila radi istrage zapaljeni automobil za koji se pretpostavlja da ga je napadač koristio. Bilo je i drugih tragova na licu mesta, što bi trebalo da pomogne policiji i pravosuđu da rasvetle slučaj. Policija je saopštila da nema za sada osumnjičenu osobu koja je izvršila ubistvo, ali da traga ko bi to mogao da bude. Kosovska policija saopštila je da je formirala specijalan tim koji će se baviti istragom ubistva Olivera Ivanovića. Također, izjavio je direktor Kosovske policije da posjeduju podatke o automobilu koji je danas pronađen zapaljen. Iz kosovske vlade i poruka da će, ako treba, angažovati i FBI. Nado? Andrija, kaže nam šta se u ovom trenutku dešava ispred sedišta stranke. Kovčeg sa tijelom Olivera Ivanovića prevezen je iz bolnice u sedište stranke, gdje žitelji Kosovske Mitrovice dolaze da upale sveću i odaju počast ubijenom Ivanoviću. Među građanima je vidljiva uznemirenost, a istovremeno i tuga. Mirno je, policija je podigla nivo bezbednosti, a iznad ovog dela Kosova povremeno kruži i helikopter. Porodica Olivera Ivanovića je najavila da će njegovo telo u sedištu stranke biti izloženo do sutra u 11 časova, a onda će ga prebaciti u Beograd, gdje će biti sahranjen u četvrtak u 12:30 na Novom groblju. Andrija, hvala ti na ovim informacijama. Čućemo se još tokom emisije. Gospodine Đurićov, za početak, da li ste se vi čuli sa suprugom, sa članovima porodice Olivera Ivanovića? Šta oni očekuju? Da, naravno. Čuo sam se jutros. Ovo je velika tragedija za ceo srpski narod. Ovo je velika tragedija pre svega za porodicu Olivera Ivanovića, ali i za sve Srbe na Kosovu i Metohiji, za sve Srbe svuda. Oliver Ivanović je brutalno ubijen. Meta su svi Srbi. I na Kosovu i Metohiji meta je Srbija. Meta je stabilnost naše zemlje, meta je naša sadašnjost i naša budućnost. Onaj ko je ovo uradio, želeo je da Srba nema na Kosovu i Metohiji. Onaj ko je ovo uradio je najgoru moguću stvar za naš narod. I u to nema nikakve sumnje. Ono što ja hoću da kažem je da je sada jako važno da oni koji su odgovorni za istragu, a to su kosovske institucije, međunarodne institucije, daju odgovore. I mi tražimo, zahtevamo da se ovoga trenutka omogući državi Srbiji da učestvuje u istrazi i da sprovede i svoju istragu. A mi ćemo svoju istragu svakako sprovesti. Da, ali oglasio se malo pre ministar pravde u vladi Kosova, kaže da niti ima potrebe, niti ima osnova da se Srbija uključuje, Beograd uključuje u istragu o ubistvu Oliveru Ivanoviću i da će oni uraditi sve da tu istragu završe po svim pravilima kako i treba. Ništa što su u prethodne 2 decenije radili nije dovelo ni do zaštite Srba, ni do rešavanja nebrojanih zločina. Ako ne nađu ubice Olivera Ivanovića, to će značiti da znaju koga je ubio i da kriju onoga koga je ubio. Mi zato tražimo da bude omogućeno Srbiji da sprovodi istragu na svaki način, da učestvuje u istrazi, a mi ćemo našu istragu svakako sprovoditi. Ono što hoću da vam kažem je, dakle, ovo jeste tragedija nesumnjivo za ceo naš narod i važno je da kao narod i kao nacija, kao država na ovo odgovorimo jedinstvom. Da odgovorimo okupljanjem, sabiranjem, a ne da dozvolimo da nam bilo ko po ovom pitanju sada podmeće podele. To
upravo oni koji su ubili Olivera Ivanovića najviše bi želeli da se mi u Srbiji, da se mi Srbi oko ovog pitanja podelimo. To ne smemo da dozvolimo. I zato ja večeras neću govoriti o politici. Ostavit ću to onima koji na najbedniji, najmizerniji način hoće i na ovome pitanju da profitiraju. A naš posao je nešto sasvim drugo. Naš posao je da pomognemo tome da se Srbi na Kosovu i Metohiji obezbede, da budu bezbedni. Naš posao je da pomognemo i u istrazi, pronalaženju ubica i mi ćemo našim poslom da se bavimo. Pričat ćemo i o tome o čemu sada govorite, i o jedinstvu i kako ga obezbediti, i o bezbednosti, ali ono što me zanima, još jutros ste reagovali iz Brisela. Umeđu vremenu se oglasio i predsjednik Srbije koji kaže da postoje neka saznanja, ali da ona ne mogu da se u ovom trenutku dele sa javnošću. Vaši zaključci deluju sada prilično odlučno. Da li to znači da već postoje neke informacije u vezi sa izvršiocem, u vezi sa motivima, u vezi sa bilo čim što vas navodi na to? Znate kako, sve ono do čega su do ovog trenutka došli naši organi ukazuje da je reč o vrlo ozbiljnoj, vrlo širokoj i velikoj organizaciji. I pravo da vam kažem kako sati napreduju i kako iz minuta u minut dobijam i ja i svi ostali sve više informacija, sve sam više uveren da ovo ne potiče iz naše zemlje i da ne potiče od Srba sa Kosova i Metohije sigurno. Zahtevamo, ne tražimo, ne molimo, već zahtevamo da kosovski organi koji tvrde da su u stanju da pronađu krivce, da odmah kažu ko su krivci, da ih pronađu, da ih privedu pravdi. To je ono što je ključno. Ako to ne urade, to znači da nešto nije kako treba u njihovom pristupu i da se nešto krije. Gospodin Jeftiću, svi i kosovska vlada jedinstveno, a i članovi, pojedini ministri oglasili su se danas, osudili, imaju različite ideje ko je za to odgovoran, ali svi pozivaju da se otkrije počinilac i uhapsi je odgovoran. Da li vam to zvuči kao fraza, politička fraza, ili pruža nadu da će tako da bude? Ja želim večeras da na početku odmah izrazim još jednom najiskrenije saučešće porodici Ivanović i svakako da je za njih ovaj moment najteži i najbolniji. Što se tiče reakcija, tokom čitavog dana su one bile različite. Ali sam i ja u nekoliko navrata u izjavama vašim kolegama rekao da je sada najvažnije da se ne izlazi sa bilo kakvim zaključcima bez osnova, sa bilo kakvim informacijama koje nisu potkrepljene bilo kakvim činjenicama. Što se tiče mojih kolega u vladi i na osnovu onoga što sam čuo dolazeći ovde, trebao sam da budem na sednici Saveta za bezbednost, čiji sam član. Ja ću i u razgovoru sa njima tražiti da se omogući da i predstavnici organa države Srbije uključuju istragu, jer mislim da je to potreba zbog svega onoga što jesu okolnosti ovog današnjeg događaja, zbog poverenja na kraju krajeva. Mislim da je ovo izuzetno opasna stvar i oni koji su ovo planirali imaju daleko opasne namere. Kako se ne bi njihove namere ostvarili, mislim da je važno da svi zajedno damo doprinos, ako zaista to želimo, da se izađe u javnost sa informacijom ko je ovo i zašto učinio. Kako ne bismo davali podstrek onima koji su i ovu priliku iskoristili da tokom čitavog dana bez razloga napadaju i daju političke izjave. Ovo nije moment za političke izjave i ovaj događaj ne sme da se koristi za ono što jesu politički interesi pojedinaca. Da, zato je potrebno razjasniti sve okolnosti i koje su do toga doveli i sve ono što može da se uradi. Kakav odgovor vi očekujete na taj vaš odlučan zahtev? Šta vam dosadašnje iskustvo govori? Pa do sada su naši razgovori uvek bili korektni. Međutim, ovaj moment je specifičan. Ja ne mogu sada da vam kažem kakav će odgovor biti, ali želim da ukažem na tu, ponavljam, potrebu radi poverenja, radi svega onoga što treba da da rezultat istrage, da se dozvoli svima koji mogu da pomognu u istrazi, da što pre dobijemo odgovor na pitanje ko je ovo i zašto učinio. Gospodin Đuriću, jeste li vi optimista? U jednoj od danas prvih i najemotivnijih, čini mi se, reakcija, potpredsjednik vlade Rasim Ljajić rekao da prosto sumnja da će se do odgovora ikad doći. Naš posao je da se borimo za to da ovo bude isterano na čistac. I država Srbija neće stati dok ne budu pronađene, privedene pravdi i kažnjene ubice Olivera Ivanovića. I neka tu niko
ne napravi grešku da pomisli da može da pobegne od ruke pravde. Ruka pravde mora da stigne i stići će ubice Olivera Ivanovića i to je naš posao. A mi se nikada nećemo baviti po ovom pitanju na jeftin i ružan način dnevnom politikom, već ćemo raditi upravo taj naš posao da zaštitimo građane na Kosovu i Metohiji, da im obezbedimo da budu sigurni. I želim zato da kažem da će upravo iz tog razloga predsednik Vučić otići i biti sa našim narodom na Kosovu i Metohiji sada kada je najteže. On je to najavio, znamo li kada? Sada kada neki pokušavaju da na ovoj tragediji i nesreći našeg naroda podele Srbiju, predsednik Vučić će otići na Kosovo i Metohiju da bude sa našim narodom. Otići će u subotu na sever Kosova i Metohije, otići će i na centralno Kosovo i Metohiju, u Gračanicu, u Laplje selo, vidjet ćemo da razgovara sa našim ljudima, da razgovara o mukama sa kojima se suočavaju, da bude sa njima u najtežem trenutku i da zajedno pokušamo da izgradimo čvrstinu koja nam je potrebna da opstanemo u ovom teškom vremenu. I da na taj način, opstajući na Kosovu i Metohiji, porazimo one koji su danas ubili Olivera Ivanovića. A inače, moram da vam kažem da smo danas ceo dan pokušavali da dobijemo odgovore od međunarodnih zvaničnika. Neki od njih se nisu čak ni javljali na telefone. Pokušavali smo sa ljudima iz Euleksa da stupimo u kontakt. Mi i tokom večeri na svaka 2 sata direktor policije se čuje sa ljudima iz međunarodnih misija. Zahtevamo da se naši organi hitno, da im se omogući da sprovode istragu i da učestvuju u svim istražnim radnjama. Da, ako sam dobro shvatila, visoka predstavnica u razgovoru sa predsjednikom Vučićem obećala pomoć, podršku Evropske unije u otkrivanju počinilaca i uključivanje Euleksa koliko god je potrebno. Pa samo pogledajte, samo da vidimo koliko je velika tragedija ovo za naš narod. Našli smo se u trenutku, dakle, do ovog trenutka danas. Bili smo u situaciji da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju vlast svoju u 10 opština sa srpskom većinom, da imaju ključnu ulogu u institucijama dole, da konačno rade na tome da poprave svoju situaciju koja je tragična, u koju su je doveli i ti ekstremisti koji su nam juče pretili. A podsjetiću da je koliko juče Kadri Veselji, pravi gospodar života i smrti među Albancima, pretio da će do Niša da dođe sa svojim teroristima, misleći da to može da uradi. Dakle, i u takvom trenutku neko udara na jedan od temelja našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ubija jednog od ljudi koji su predstavljali naš narod na Kosovu i Metohiji sa ciljem da unese haos, nestabilnost, teror, naročito na severu Kosova i Metohije i da bi to možda poslužilo nekome kao izgovor da konačno zauzme u političkom i svakom drugom smislu i taj deo naše teritorije. Dakle, za nas je ovo nesumnjivo velika nacionalna tragedija i mi ćemo prema tome da se ponašamo na odgovoran način, pozivajući na jedinstvo, okupljajući Srbe na Kosovu i Metohiji, boreći se za to da oni opstanu i ostanu na Kosovu i Metohiji. I ništa drugo nas ne zanima. I nećemo nikome dozvoliti ni da podeli Srbiju, ni da ostvari svoje, rekao bih, zbog ovih sredstava koje koriste, monstruozne političke ciljeve. Da, o tim namerama govorio je danas i predsjednik Vučić. On je izjavio saučešće porodici ubijenog Olivera Ivanovića i zatražio da se počinioci otkriju. Da čujemo deo njegovog obraćanja. Za državu Srbiju je ovaj akt teroristički akt i u skladu sa tim prema tom aktu ćemo se odnositi. Kada kažem teroristički akt, to znači da će nadležnost koju će uspostaviti naši organi pripadati Tužilaštvu za organizovani kriminal i očekujemo da, koliko danas Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrene predistražni postupak i dostavi zahtev za prikupljanje obaveštenja svim našim organima, MUP-u, Bezbednosno-informativnoj agenciji i svim drugim organima. Ono što smo na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost takođe dogovorili, upućeno je već pismo organima Euleksa i UNMIK-a
sa našim zahtevom, ne željom, već zahtevom, da državni organi Republike Srbije učestvuju u provođenju istrage na teritoriji Kosova i Metohije, zato što smo uvereni da bi učešće državnih organa Republike Srbije značilo otkrivanje istine o ubistvu Olivera Ivanovića. Gospodine Jevtiću, nisam vas to pitala, kakve su prve reakcije Srba u pokrajini posle današnjeg ubistva? Pa Srbi su uznemireni i sa razlogom su uznemireni, posebno oni koji žive na severu Kosova. Dakle, ja sam bio u prilici da sa nekim razgovaram. Podsjetit ću sve nas da je od početka godine i u Metohiji, u opštini Istok, bilo napada na povratnike i ovo danas što se desilo samo je dodatno unelo tu uznemirenost među Srbe. S druge strane, da do kraja objasnim situaciju, dakle u opštinama južno od Ibra sa srpskom većinom situacija jeste mirna, ali se nakon ovog današnjeg događaja svi mi osjećamo zaista neprijatno. I ovo što je gospodin Đurić rekao je zaista od izuzetne važnosti. U ovom trenutku nam je potrebno jedinstvo. Jedino tako možemo da prevaziđemo ovu jednu situaciju. Jedino tako možemo da se izborimo sa ovim izazovom. I svakako da će poseta predsjednika Srbije Srbima na Kosovu doprineti osjećaju sigurnosti, ali ponavljam na kraju od izuzetne važnosti da što pre saznamo detalje ovoga što se danas desilo. Jedino tako ćemo uspjeti da, hajde tako kažem, uklonimo svaku sumnju. Uklonimo sve ono što je nekome cilj. Jer osjeća se da je nekome cilj bio da Srbe podeli, da Srbe oslabi i da na neki način ovim današnjim terorističkim aktom učini ono što je suprotno svemu onome što je naš interes. A naš interes jeste mir i stabilnost pre svega. I jedinstvo. Ali sada ste pomenuli, gospodin Đurić je rekao da o politici i političarenju večeras neće, ali u mnogim reakcijama danas navode da je upravo ta podeljenost i nejedinstvo, posebno tokom prethodne kampanje za lokalne izbore, zapravo i izazvala takve podele. Govori se o crtanju meta i slično. Kakve su okolnosti koje su prethodile? Pa evo, ja moram da vam kažem sasvim otvoreno. Ti koji danas pričaju o tome, dakle, u trenutku dok Albanci razmišljaju o tome kako da prebace krivicu za ovaj monstruozni zločin na Srbe, ti koji danas o tome pričaju na taj način im se pridružuju. Pa i oni rade isto što rade i Kadri Veselji, i Azem Vlasi i svi ostali i oni bacaju ljagu na druge Srbe. I to je upravo ono što su želele da postignu ubice Olivera Ivanovića i to je upravo suprotno od onoga što mi kao narod i kao država treba da uradimo u ovom trenutku. Mi treba da se saberemo, da se okupimo i da se ujedinimo. I zato će predsjednik Vučić otići na Kosovo, bez obzira na to što, verujte da ta poseta u ovom trenutku nije ni malo jednostavna. I ne znam šta bi o tome imali da kažu ljudi iz različitih institucija, različitih službi i različitih drugih struktura. Ali predsjednik će biti tamo, bit će ceo dan, bit će i celu noć ako bude potrebno i bit će sa svojim narodom i nećemo dozvoliti da srpski narod na Kosovu i Metohiji kao posledica ovoga bude zgažen. Budite sigurni u to. Država Srbija stoji iza našeg naroda na Kosovu i Metohiji i to je ono čime se mi bavimo. A oni koje ste vi spomenuli, oni se sada bave time kako da profitiraju, sram da ih bude, na nekim lokalnim izborima, na ovoj tragediji srpskog naroda, zato da bi njihove ruke više bile u medu i u pljački, kao što su to radili nekad ranije. Ja neću na taj način da govorimo o ovoj temi. Zahtevamo od KFOR-a, od EULEX-a, od međunarodnih misija koje se ne javljaju na telefon, da počnu da rade svoj posao hitno. A koji naš odgovor može da bude ako ne? Srbija će sprovesti istragu. I da vam kažem još jednu stvar. Ne pada nam na pamet. Ja neću sesti nikada za pregovarački sto dok ne dobijemo odgovore na pitanja vezana za ubistvo Olivera Ivanovića. Dakle, dijalog se ne nastavlja dok ne dobijemo odgovore na pitanje Kakav dijalog dok ne dobijemo odgovore na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića? Nema. Evo, nek daju dokaze ko je ubio Olivera Ivanovića, nek urede svoj posao kad su tako veliki i samostalni, nek pokažu, pa onda možemo o nečemu dalje da razgovaramo. Nek pokažu da ne stoje političke strukture sa te druge strane iza toga, tako što će prezentovati i dokazati ko je ubica. Nek dovedu ubicu.
A postoji li opasnost da time uđemo u novo kolo problema, budući da od dijaloga, od eventualnog formiranja zajednice srpskih opština zavisi mnogo toga što se tiče života ljudi koji već žive na Kosovu? Pa vidite, mi se sve ovo vreme, sve ove godine, 5-6 godina unazad ponašamo na način tako da sačuvamo odgovoran način da sačuvamo bezbednost i opstanak naših ljudi. Najlakše bi nama bilo da govorimo kao što radi Kadri Veselji, doći ćemo do Niša. Ali ono što boli ovde, to je ćutanje međunarodne zajednice. Zamislite kada bi Maja Gojković izašla na televiziju i rekla doći ćemo do Drača. Pa ja ne znam šta bi se desilo u međunarodnoj zajednici. Da li možete da zamislite, da li bi onda evropske političari ili bilo ko iz međunarodne zajednice, da li bi onda ćutali kada bi se mi ponašali? A njima se toleriše i ćuti. I na takvo divljačko napadanje Srba. Ćuti se na paljenje srpske imovine. Ćuti se na najgore da, ali gospodine moguće. Đuriću, znamo da ćute, znamo da tolerišu, samo me zanima da li je dobra strategija da mi imamo kontranapad, kako da kažem, da mi odgovorimo ne dijalog. Kao što je predsjednik i danas rekao odmah u obraćanju, dakle, mi smo uvek bili i jesmo opredeljeni za dijalog. Ali evo, samo nam prezentujte rezultate, prezentujte na ko je ubio i dokaze o zločinu nad Oliverom Ivanovićem, pa da možemo da razgovaramo kao ljudi. Nastavit ćemo razgovor. Idemo opet u Kosovske Mitrovice. Andrija Igić razgovara sa advokatom Olivera Ivanovića. Andrija, da li se Oliver plašio ovakvog scenarija? Oliver Ivanović se nije plašio ovakvog epiloga. On je to javno govorio i sam, a to su potvrđivali i članovi njegove porodice. Čovjek koji je dugo vremena, unazad nekoliko godina bio sa njim, je i advokat Nebojša Vlajić. Gospodine Vlajiću, da li je moglo da se pretpostavi ovakav epilog? Dobro večer. Pa ja mislim da nije moglo da se pretpostavi. Gospodin Oliver Ivanović je osvedočeni demokrata i građanin sveta. Njegov značaj prevazilazi značaj naše male sredine. I teško je zamisliti da jedan takav čovjek koji se zalagao za pomirenje i za jednostavno zajednički život i novi početak na Kosovu i kome smeta. Ako bismo rekli da smo to mogli da predvidimo, to bi značilo da znamo više nego obični ljudi. Ali ja mislim da mi to ne znamo i mislim da to nije moglo da se predvidi. U jednoj od reakcije danas čuli smo da je bio bezbedniji u zatvoru nego na slobodi. To je gorka istina, nažalost. Ali slobodu na kojoj se nalazio gospodin Oliver Ivanović i slobodu u kojoj mi živimo u Kosovskoj Mitrovici teško možemo nazvati slobodom. Ovo je život u konstantnom strahu. I za naš život na severu Kosova odgovorna je vlada Kosova i vlada iz Prištine. Odgovorno je Ministarstvo unutrašnjih poslova iz Prištine koje je dužno da obezbedi sigurnost za svakog građanina. Da li će se izvršioci ovog gnusnog zločina otkriti, ja ne mogu da znam, ali svi u gradu znamo da je broj ovakvih ubistava i nerasvetljenih krivičnih dela prešao svaku meru. I da jednostavno policija to mora da najozbiljnije istraži i otkrije počinioce i da počinioci budu kažnjeni. Ukoliko policija u Kosovskoj Mitrovici to nije u stanju da učini, oni svi moraju biti smenjeni i svi moraju podnijeti ostavke. Ali to nije zadatak samo kosovske policije u severnoj Kosovskoj Mitrovici, već to mora da bude prioritetni zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova u Prištini. Ubijen je najistaknutiji srpski predstavnik. Šta god drugi kosovski i srpski lideri mislili o sebi, Oliver Ivanović je bio naš predstavnik i naš lider. Ovo se mora istražiti jer jednostavno narodu u ovakvoj neizvesnosti i ovakvom strahu, kakav sam ja svedok da je večeras u Kosovskoj Mitrovici, ne može da živi. Ovako ne treba da živi niko. Kovčeg Olivera Ivanovića sa telom je u sedištu stranke. Građani odaju počast. Šta sledi dalje? Kovčeg sa telom će biti sutra ovde do 11 časova. Tako je. Telo Olivera Ivanovića će biti izloženo u stranačkim prostorijama do sutra ujutru 11. Građani će moći da dođu, da se poklone i da odaju počast, kao što u velikom broju već i dolaze. Nakon toga će njegovo telo biti preveženo u Beograd, gde će u četvrtak biti sahranjen u 12:30 na novom groblju. Hvala. Molim.
Nado, toliko u ovom uključenju. Hvala Andrija, hvala i tvom sagovorniku. Gospodine Đuriću, više puta i od vas i od predsjednika smo u toku dana čuli da je reč o terorističkom praktično napadu. Koga ta sumnja mora da obavezuje? Koga mora da zaplaši? Međunarodni zvaničnici imaju odgovornost. Oni 17 godina upravljaju tom teritorijom. 17 godina dozvoljavaju da u političkom životu među Albancima ključnu reč vodi ratna frakcija koja znamo kakve stavove, ali što je najgore, kakvo delovanje ima. To nisu ljudi u čijim ličnim, privatnim istorijama je akademska i univerzitetska karijera. To su ljudi kojima su upravo ovakva zlodela nad Srbima lični CV, lična politička biografija kojom su došli na pozicije na kojima se nalaze i zato kada danas čujem od tih svih međunarodnih pa i nekih predstavnika Albanaca na Kosovu i Metohiji to što govore, u redu. Ako niko od vas ne stoji iza toga, samo kažite ko je ubio Olivera Ivanovića. Nađite, kažite, iznesite, pa da vam cijela Srbija, da vam ceo svet poveruje da nemate svi zajedno nikakve veze. Ali odgovor očekujemo od istih tih ljudi koje ste sada definisali. Koliko je... Ne, mi tražimo da se našim organima, i to zahtevamo od svih njih, da se našim organima omogući da nesmetano sprovedu istragu, a mi ćemo našu istragu svakako, hteli oni to ili ne, da sprovedemo. I svakako ćemo raditi i nećemo stati dok ne pronađemo one koji su odgovorne za ovo ubistvo. Ali da se zna, prevashodna odgovornost za operativni deo posla je na međunarodnim i lokalnim institucijama koje nisu ni sprečile da se ovakav ambijent u kome se ovo desilo. To jeste pitanje. Dakle, pre nekoliko meseci zapaljen je auto Olivera Ivanovića. On je tada govorio da nema nikakav lični sukob ni sa kim, da nema nikakav nelegalni biznis, da ima političke neistomišljenike, što ne bi smeo da bude razlog za tako nešto. Zanima me šta je moralo tada da se uradi, šta je moralo da se uradi posle nekih drugih ubistava da ne bi došlo do ovakvog epiloga, da se ovako nešto ne bi dogodilo. I tada i uvek, i juče i danas, ali i sutra, treba da se uradi sve kako bi se građani zaštitili od bilo kakvih sličnih događaja, tako da se tako izrazim. Od marta 2004. i od pogroma ovo je najteži moment u kome se Srbi na Kosovu i Metohiji nalaze. I kada to kažem sa velikom odgovornošću. Jer ukoliko se u što skorijem vremenskom roku ne pronađu i identifikuju ubice Olivera Ivanovića, mislim da će šteta ovog današnjeg događaja biti velika. I zato je važno, kako bismo, ponavljam još jednom, i zbog porodice Olivera Ivanovića i zbog svih nas koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, zbog Srba koji tole trebaju da opstanu, važno da se građani osjećaju sigurno. Dakle, trebalo je i juče i danas, ali i sutra, treba uvek da se uradi bilo šta na zaštiti svih ljudi, svih građana. I ako je gospodin Oliver Ivanović, nakon svih tih događaja o kome je govorio, koje ste vi sada pomenuli, imao bilo kakve informacije i ako je na bilo koji način se osjećao nesigurno, institucije su bile dužne da urade sve da njemu, njegovoj porodici obezbede zaštitu i sigurnost i bezbednost kako se ne bi dogodilo ovo što se danas dogodilo, kako ne bi se dozvolilo da neko gospodinu Oliveru Ivanoviću sa leđa puca kukavički, bukvalno na način na koji ja ne mogu da opišem nikako drugačije nego način na koji nije dostojan i ponavljam još jednom, onoliko koliko se osjećamo uznemirano, toliko i tražimo da se što pre ovaj čitav slučaj rasvetli. Koliko mislite da su u vezi, gospodin Đurić je još, čini mi se jutros u prvoj izjavi, pomenuo te neke pozive na rat i malo pre taj podsjećanje na plan Kosova do Niša i tako dalje. Koliko su sve te stvari u vezi, pogotovo i aktuelna situacija u vezi sa inicijativom za ukidanje specijalnog suda, pa imamo i jučerašnju objavu State Departmenta o upozorenju na terorističke napade. Koliko sve to povezano i koliko, i ako nije povezano, dodatno uznemiruje? S jedne strane, ja sam jutros komentarisao, isto je bilo pitanje, dakle, s jedne strane vrlo je važno da
niti ja, niti bilo ko od nas daje nekakve informacije koje možda nisu tačne u trenutku. Da li to ima veze ili nema. Ali je činjenica. I negde od oktobra prošle godine ja sam u više navrata o tome govorio. Da situacija oko početka rada specijalnog suda, situacija na Kosovu neće biti dobra. I sve ono što se dešava i što se dešavalo u Metohiji, o čemu sam govorio, svakako ima indirektne veze sa tim. U to sam uveren. Da li neko ima plan da i ovim što se danas dogodilo skrene pažnju sa onoga što jeste negde tema ovih dana, možda je to tako, možda i nije. Ali svakako da očekujem lično još puno izazova kada je o ovoj temi reč i mislim da nije dobro da u ovom trenutku se ponovo otvara ta neka retorika sukobljavanja, ta retorika koja je ratno-huškačka. Mislim da trebamo svi zajedno da radimo u suprotnom smeru, a prvi korak ka tom suprotnom smeru, ka miru, ka stabilnosti, bit će odgovor na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića. Kakva je bila prva reakcija Brisela? Saznaćemo od Dušana Gajića. Dušane, reakcije o kojima ćeš ti govoriti, u Briselu smo čuli pre ove sadašnje izjave gospodina Marka Đurića, ali podsjeti nas kako je Evropska unija reagovala danas na informaciju o ubistvu Olivera Ivanovića. Da, kao što znamo, razgovori između Beograda i Prištine koje je trebalo da počnu danas prekinuti su jutros kada je stigla vest iz Kosovske Mitrovice, praktično pre nego što su počeli. Delegacija Beograda je napustila razgovore. Ovde smo od predstavnika Evropske unije ubrzo posle toga od Maje Koncijačnić, portparolke Evropske unije, čuli da je dijalog danas iz razumljivih razloga, kako je rekla, suspendovan bez naznake kada bi on mogao da bude nastavljen. Zatim smo u toku dana čuli reakcije zvaničnika Evropske unije, visoke predsednice Federike Mogherini i komesara Johannesa Hana. Zajedničko u tim porukama je najoštrija osuda ovog zločina, ubistva Olivera Ivanovića, pozivi nadležnim vlastima da učine sve što je potrebno kako bi počinioci bili identifikovani, pronađeni i kažnjeni. Zatim poziv na mir i uzdržanost svim stranama kako bi nadležni organi, pravosudni organi mogli da rade svoj posao. Kao što znamo, danas je Federica Mogherini i telefonom razgovarala sa predsjednikom Vučićem, prenela je ove poruke u tom razgovoru, između ostalog, i to su dakle poruke koje smo danas mogli da čujemo iz Evropske unije kao reakcije na vest koja je stigla iz Kosovske Mitrovice. Komesar Han takođe je se oglasio u toku dana, rekao da dijalog između Beograda i Prištine nema alternativu i da treba da bude nastavljen što je pre moguće. Hvala ti, Dušane, i na ovom izveštaju iz Brisela. Ono što je zajedničko u izjavama evropskih zvaničnika, u izjavama političara sa Kosova je da ne treba dozvoliti da se ovim događajem destabilizuje situacija u pokrajini. Od koga to zavisi? Pa ne bih se baš složio da svi na taj način komentarišu. Naprotiv, rekao bih da jedan veliki deo javnosti i među albanskim političarima na Kosovu i Metohiji, a i ovde, nažalost, u Beogradu, u Srbiji, na jako ružan i jako neodgovoran način ovo komentariše. I pravo da vam kažem, osjećam se zaista prilično odvratno, ne samo zbog tragedije koja nas je zadesila, nego i zbog političke i, ako hoćete, moralne niskosti sa kojom su neki pristupili ovoj tragediji. Albanci napadaju i pokušavaju da prebace lopticu u srpsko dvorište. I to je ružno i odvratno, ali donekle i očekivano. Ali ono što ne mogu da razumem i neću da prihvatim je da u Srbiji postoje oni koji pokušavaju da ovu tragediju celog naroda iskoriste za jeftine političke poene. To nije naš posao. Porazit ćemo ubice Olivera Ivanovića ako ostanemo jedinstveni, ako ne dozvolimo da nas podele i, što je najvažnije, ako uspemo da se sačuvamo kao narod na Kosovu i Metohiji. Da, ali dobro, ako izuzmemo one koji skupljaju političke poene, reakcija mnogih je bila da je ta politička jedinstvenost bila neophodna i u vreme kada su podele bile najintenzivnije, u vreme kampanje, kada su zaista mnogo oštre reči političke i svakakve razmenjene između političkih protivnika. Pa ajde da razgovaramo i o tome sasvim otvoreno. Postoje oni koji su se slagali, postoje oni koji se nisu slagali sa politikom Olivera Ivanovića.
ali duboko sam uveren, niko na Kosovu i Metohiji među Srbima, među srpskim političkim predstavnicima, niti bi razmišljao, niti bi dozvolio bilo kome od Albanaca da učestvuje u tako nečemu. Ja sam duboko uveren da je ovo što se desilo proizvod i plod ozbiljne organizacije koja nije mogla biti sprovedena bez temeljnog i političkog i logističkog planiranja i sve sam sigurniji da to dolaze sa strane, a istraga će to pokazati. I mi zahtevamo, to je ono što je najvažnije. Hajde da se skine, ako ti koji tako napadaju i ovde u Beogradu i u Prištini, a istim glasom govore, koji pokušavaju da prebace lopticu u srpsko dvorište, ako nemaju nikakve veze sa tim, a oni su odgovorni za istragu, pošto je na teritoriji koja je pod njihovom jurisdikcijom trenutno, ako nemaju nikakve veze sa tim, ajde neka pronađu, neka kazne, neka kažu, neka iznesu dokaze o ubistvu Olivera Ivanovića, pa da znamo da nemaju nikakve veze sa tim. Ako ne, neka ćute i neka ne optužuju paušalno koga im padne na pamet i neka ne pokušavaju da prebace ni Albanci, ni bilo ko s polja lopticu u srpsko dvorište, jer ona nije tamo. Od koga, gospodine Jevtiću, zavisi da li će ova situacija destabilizovati situaciju u pokrajini? Ovaj događaj destabilizovati situaciju u pokrajini? Ko mora to da spreči? Zavisi od istražnih organa, zavisi od onih koji treba da daju odgovor na pitanje. To uporno ponavljam. Dakle, zavisi od svih onih koji trebaju da izađu sa pravim i konkretnim informacijama. I svi oni koji ovu temu koriste zarad jeftinih političkih poena greše. Pomažu onima kojima jeste možda negde to bio cilj. Cilj da Srbe podele, cilj da Srbe oslabe u smislu što manje jedinstva, to bolje za nas. Dakle, zbog toga je odgovornost na onima koji trebaju da daju odgovor na ovo pitanje. I ukoliko se to učini što pre, šteta će biti manja. Takođe, manje štete će biti ukoliko oni koji tokom čitavog dana danas daju političke izjave i koriste sve ovo u političke svrhe, pa napadaju redom koga god stignu, dakle, oni čine veliku štetu, pre svega Srbima na Kosovu i Metohiji. Sa tim mora da se prestane što pre. A inače, moram da kažem, Srbija jeste i biće majka svim Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji i drugima koji se osjećaju delom države Srbije. I naravno da smo sve vreme pratili i pomagali i aktivno učestvovali u odbrani Olivera Ivanovića kada je bio iza rešetaka. Lično sam nebrojano puta išao i da ga posetim i bio na suđenjima i kao država smo do poslednjeg trenutka pomagali njegovu odbranu i da ne govorimo o svemu drugome što smo radili. Dakle, i to smatram nečim sasvim normalnim. I borit ćemo se uvek za svakog našeg čoveka na Kosovu i Metohiji. To je ono što je oruđe našeg opstanka. A ono što je seme ne samo razdora, nego i naše propasti eventualne, su ovi pokušaji da se među nas unese podela, sumnja, međusobna omraza. To u stvari ubice Olivera Ivanovića i žele da postignu. I to mi ne smemo dozvoliti ni njima, ni njihovim pomagačima. Već lepo istinu na videlo. Mi nemamo čega da se plašimo, nemamo šta da krijemo. Ajde da nađemo ko je ubio Olivera Ivanovića. Samo dozvolit ćete, znači vrlo kratko, puno je onih koji zaista niti znaju, niti poznaju, niti razumiju život Srba na prostoru Kosova i Metohije. Isti ti su prvi koji će izaći sa izjavama i osudama, informacijama koje su netačne. Isti ti su i danas ili pojedinci na različite načine krenuli u napade. I sa nekim od njih sam ja bio u prilici da razmenim poruke i pitao o čemu se radi i kakve su to informacije koje se iznosi i kakve su to napadi. I kada sam objasnio situaciju i sve ono što se dešava na prostoru Kosova i Metohije, dolazile su izvinjenja. Ali je šteta već učinjena. Dakle, prestanite sa napadima, nemojte da govorite ono što ne znate i ne razumete. Tako ćete učiniti pre svega nama svima uslugu koji živimo dole na Kosovu i Metohiji. Dakle, niti ja, niti bilo ko od nas ne zna odakle je ovo došlo. Razne su pretpostavke. Ostavimo onima koji treba da daju odgovore na ta pitanja da to i učine. Jedino tako ćemo uspjeti da prevaziđemo ovu situaciju. Sagonicu su već najavili, a čini se da nema političara bilo da su saradnici Olivera Ivanovića, pa čak i onih koji se za života nisu sa njim slagali, da nisu reagovali na vest o njegovom ubistvu. Da čujemo neke od reakcije. Posle vesti o ubistvu Olivera Ivanovića, prva reakcija građana Kosovske Mitrovice, sveće i cveće na mestu napada. Ali Oliver je bio takav, on hrabar, neustrašiv. Jednog ovakvog čoveka
koji je baš ulivao nadu svima nama ovde na Kosovu i Metohiji da izdržimo do kraja, da njega nema, da na takav način nestane. Bez obzira na mere koje preduzme Priština, srpski ministar policije poručuje da će Srbija nastaviti istragu. Mi, nažalost, nemamo operativne mogućnosti, da kažem, da na tom delu naše teritorije kroz te operativne mere i radnje policije i drugih bezbednosti službe delujemo, ali garant bezbednosti za Srbe su, da kažem, KFOR i UNMIK misija, tako da očekujemo od njih da preduzmu sve mere da zaštite živote stanovnika srpske nacionalnosti. Ministar Rasim Ljajić smatra da će biti velika sramota za Srbiju ako njegovo ubistvo ne bude razrešeno. Uhapšen je na pravdi Boga, a sada je i ubijen. Ispada da je bio slobodniji u zatvoru i sigurniji nego na slobodi. Tako da svaka priča je sad apsolutno suvišna. Suština je ovde da li će se otkriti onaj koji je ubio Olivera Ivanovića ili ne. Za ministra spoljnih poslova to ubistvo pucanje u stabilnost na Kosovu i Metohiji. Naravno da je veoma važno sačuvati mir i stabilnost, ali je isto tako veoma važno da se ne samo najoštrije osudi ovaj teroristički akt, nego i da se pronađu počinioci i nalogodavci. Saučešće porodici uputio je i episkop Praško-Prizrenski Teodosije. Tugujući zbog gubitka iskrenog prijatelja i jednog od najdarovitijih predstavnika srpskog naroda, koji je svojim istrajnošću i rešenošću da ostane na Kosovu i Metohiji, ulivao nadu u opstanak svim Srbima na ovim prostorima. Osude i od SPS-a Jedinstvene Srbije, reakcije i opozicionih stranaka. Kogod je ovo učinio, radi protiv interesa i Srbije, i srpskog naroda, i albanskog naroda, i svakog od nas pojedinačno, bez obzira na naša politička ili svaka druga uverenja. Ovo nije pucanj u Olivera Ivanovića samo kao čoveka, roditelja, brata, oca, već pre svega pucanju Olivera Ivanovića kao čoveka koji se zalagao za mir. Ubistvo Olivera Ivanovića osudili su predstavnici Prištine, ali i zvaničnici EULEX-a. Kosovski premijer kaže da pozvao da se politički ne zloupotrebljava ovaj događaj i on kaže posle sednice za nacionalnu bezbednost da nema opasnosti od terorizma, ali da baš i ne isključuje da to ne može da se desi. Šta je veći terorizam od ovog monstruoznog ubistva? Ovo je terorizam na delu, ovo je terorizam u praksi i ovo je dokaz nemoći onih koji su odgovorni za bezbednost na Kosovu i Metohiji da zaštite ljude kojima je ta zaštita potrebna. Mislim da je svaki dalji komentar suvišan. I pre ovog ubistva okolnosti za povratak i život povratnika na Kosovo i Metohiji nisu bile idealne, nisu bili motivisani i sami ste podsjetili malo pre samo na nedavne slučajeve u Metohiji. Kakvu sada reakciju očekujete od onih koji razmišljaju o povratku? Pa nakon svih ovih dešavanja svakako da reakcija neće biti. Ne očekujem da bude pozitivna. I ono što je interesantno, mi smo intenzivirali određene stvari kada je o povratku reč. Posebno kada je u pitanju uzurpirana imovina koja je velika prepreka povratku Srba na Kosovo. I kada to kažem, nakon tih intenziviranja mi imamo određene događaje, posebno u povratničkim sredinama. A o tome sam bio u prilici da razgovaram između ostalog sa šefom misije OEBS-a na Kosovu, sa komandantom KFOR-a i sa drugim međunarodnim predstavnicima. I ukoliko se, a često se mene pitaju kakvi su izveštaji, da li ima neke istrage, kakvi su rezultati istraga. Znate šta, mene ti zvanični izveštaji ne interesuju previše. Interesuju me kakvi su rezultati na terenu. Dakle, ja želim da vidim na terenu da za rezultat imamo mir i stabilnost, da nemamo upaljenu štalu, da nemamo zapaljenu letinu povratnicima, da nemamo napade na povratnike. To je onaj izveštaj koji ja želim kao ministar za povratak da vidim. I to ćemo imati jedino ako bude iskrenog rada svih onih koji treba da rade ka tom cilju. Ovakvi događaji samo odmažu i ovakvi događaji samo šalju negativnu poruku. Ali ono što je uvek naš odgovor na sve ovo jeste da smo uporni, istrajni i bit ćemo uporni, istrajni. Koliko god vremena bude prolazilo, mi nećemo odustati od našeg cilja, to je da nas na Kosovu bude više.
Da, do prilike, gospodine Đuriću, da rezimiramo šta Srbija u ovom trenutku može da uradi. Danas je Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenuo predistražni postupak povodom ubistva predsjednika građanske inicijative. Kako ste rekli, istragu ćemo sprovoditi. Predsjednik je rekao da je naravno otežavajuća okolnost što se to desilo na teritoriji koja nije pod efektivnom kontrolom Srbije. Kakav je manevarski prostor i kakve su mogućnosti Srbije da, ukoliko ne bude dobre volje Prištine, to dovede do cilja? Naše državne institucije su uspostavile nadležnost specijalnog tužilaštva u vezi sa ovim slučajem i ono će sprovoditi zajedno sa našim drugim organima temeljnu istragu. Mi hoćemo i moramo da pronađemo te ubice, a zahtevamo i tražimo da naši državni organi uzmu učešće u istrazi. I to radimo na taj način što neprekidno od jutros i nastavit ćemo to da radimo. Dakle, konstantno zahtevamo da nam se omogući to. A i ako nam to ne bude omogućeno, mi ćemo to svakako učiniti. I ubice Olivera Ivanovića moraju i bit će privedene pravdi. A ono što je za nas najvažnije u ovom trenutku je da ne dozvolimo ubicama Olivera Ivanovića, koje nisu ubile samo Olivera Ivanovića, već su učinile atentat na opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, na stabilnost Srbije, na jedinstvo i snagu cele naše zemlje i naroda, da im to ne dozvolimo. Da se mi saberemo, da se mi okupimo, da ne dozvolimo da nas bilo ko podeli i da budemo čvrsti u opstanku. I bit ćemo. I uveren sam u to da ćemo istrajati, da ćemo izdržati i nikada nećemo odustati dok ne budemo priveli pravdi one koji su počinili ovaj najmonstruozniji akt uperen protiv svih. Dosta ljudi je večeras jedinstveno u odavanju počasti ubijenom Oliveru Ivanoviću u nekoliko gradova u Srbiji, u Beogradu ispred Hrama Svetog Save, u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Građani odaju poštu, pale sveće i sećaju se Olivera Ivanovića. Gospodin Đurić, ono što me još zanima, mi smo danas čuli neku prvu reakciju i Maje Kocijančić i u razgovoru sa predsjednikom Vučićem, ono što je poručila Federica Mogherini. Kakvu poruku očekujete na ovu novu odluku da dijaloga ne bude dok ne budu otkrivene ubice? Očekujem samo jednu poruku, a to je da saznamo ko su ubice i da dobijemo vidljiv i opipljiv napredak u istrazi. To je najbolja moguća poruka i najbolji mogući odgovor od onih koji su odgovorni da tu poruku daju. A ono što je naš deo posla, dakle, da svoju istragu takođe vodimo, ćemo i tekako da radimo. I ono što je drugi deo, veoma važan našeg posla, to je da zaštitimo naš narod na Kosovu i Metohiji, da budemo sa njim i to ćemo da radimo. Predsjednik Vučić lično ide na Kosovo i Metohiju, da bude sa našim narodom u najtežim mogućim trenucima, u najtežim mogućim uslovima. Bićemo tu i nećemo dozvoliti da nas podele i poraze. I to će biti poraz onih koji su pokušali ovo da urade, koji su uradili, nažalost, Oliveru, što nikada nećemo zaboraviti, ali koji su pokušali i pokušavaju to da urade celoj Srbiji. Pred kraj emisije da čujemo kako ćemo se to sećati Oliver Ivanović. Oliver Ivanović rođen je u porodici crnogorskog porekla na Kosovu i Metohiji u selu Rznić kod Dečana. Sa željom da postane pilot, studirao je na Vojnoj akademiji u Zagrebu, koju je napustio zbog slabog vida. Završio je Mašinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, a zatim i ekonomski u Prištini. Bio je velemajstor karatea, trener i međunarodni sudija. Govorio je engleski, albanski i italijanski jezik. U Savez komunista primljen je 1971. godine, a napustio ga je kada je uvedeno višestranačje. Član Srpskog nacionalnog veća za sever Kosova bio je od 1999. do 2001. godine, a potom član Koordinacionog centra za Kosovo, za čije se formiranje je zalagao. Bio je i poslanik u Kosovskoj skupštini, a od 2008. državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U januaru 2014. Ivanovića je kosovska policija uhapsila zbog navodnog ratnog zločina nad civilima na Kosmetu 1999. i 2000. godine. Na suđenje je čekao pritvoren godinu dana, a ukupno u pritvoru je proveo 3 godine. Pušten je na rođendan svog sina, kada mu je i ukinuta prvostepena presuda i naloženo novo suđenje. U julu 2017. Ivanoviću je zapaljen automobil, a 12 godina ranije postavljena je bomba ispod njegovog službenog vozila. Oliver Ivanović imao je 64 godine. Za sobom je ostavio suprugu i 4 sina.
Gospodin Đuriću, za Olivera Ivanovića i njegovu porodicu najgore se već desilo, ali šta je ono što bi mogla da bude, da tako kažem, najgora posljedica ovog groznog ubistva od jutros? Šta je ono što mora da se spreči? Najgora posljedica bi bila svakako dalja destabilizacija bezbednosnih prilika, podela među našim ljudima, podela u našoj zemlji, podela u našim redovima. Mi to ne smemo i nećemo dozvoliti. Moramo zato da ostanemo složni, jedinstveni, da damo maksimalan doprinos ovoj istrazi, da isteramo ovu stvar na čistinu do kraja i to ćemo i učiniti, da opstanemo i ostanemo na našem Kosovu i Metohiji. Tako ćemo poraziti svrhu ovog monstruoznog ubistva koje jeste atentat, rekao bih, na sve srpske interese i na sve što je srpsko. I gospodine Jeftiću, za kraj, čega se u ovom trenutku Srbi na Kosovu i Metohiji najviše boje? Koje posljedice i kakve eskalacije posle ovog događaja? Interes Srba na Kosovu i Metohiji jeste mir i stabilnost. I onoga čega se Srbi na Kosovu i Metohiji boje jeste upravo suprotno tome. Bojimo se podelama, bojimo se nejedinstvu. Jer unazad nekoliko godina uz svu podršku koju smo imali od zvaničnog Beograda i od predsjednika Aleksandra Vučića, od vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da to jedinstvo izgradimo, osjećali smo se sigurnije i bezbednije. Sve ono što ide suprotno tome će nas oslabiti i zato je važno da, ponavljam još jednom, zarad onoga što jeste interes, a to je pre svega opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, moramo da učinimo sve da dođe do potpunog mira i stabilnosti na tim prostorima. I za sve to vreme da ne zaboravimo ni Olivera Ivanovića, ni sve ono što je on uradio za Kosovo i Metohiju. Vama najlepše hvala što ste bili gosti večerašnje emisije i vama, poštovani gledaoci, hvala što ste nas gledali. Ostanite i dalje uz RTS.